Kublai pi baru gini gilong ki kubor bamta kesni. Kakasi Welfare Committee Mizoram bat ka KSU Vibrant Day Circle Mizoram kilalit bani kendu ya menteri rang ba kejela ukon bat kisang ma menta kesni ban pha tuklar halor ki jaka ba persyang baki khasi klasyong ha Mizoram. Ka delegation kala pelong ye ke jengkershan baki kwa ba sorkar Meghalaya kanyo bantuklar lem ye ki jaka ba persyang jongki khasi ki blasyong ham Mizoram nadu usnem chiajar kandai spa arpho. Uba Donald Haba General Secretary ke KSU la ong shikilat pathai kubor ki khasi ham Mizoram ki dawa banyo ikikot kisla banong trai ye ki jaka biklasyong nadu usnem chiajar kandai spa arpho. Na kaliang uba Paul Tabor Secretary ke KSU Vairengte Circle Mizoram ulai thu baki khasi ha Mizoram ki don kumbada ki spa atli ki ying ha ki jaka syong. Ngi don kam ban yo no ikikot kisla knang banong trai ye ki jaka ki puta ha Mizoram ula ong. Ka jingtip kabla pentip ru kala pentip baki shnong khasi kum khasi veng bat paisen bat ki weipat ha Mizoram kisa ha kaput bat ka Assam ne Meghalaya kapor baki khasi ha Mizoram ki syong ha ki jaka ki basa ha Assam. Habarak Valley pat kapen i ya ke jinglong kabala syong kaba persyang jong ka khasi ha ki jaka kaput ha ki jela. KSU Central Executive Council mantakasi ngilala pan facilitate ya ki pardok parasnam ki jungi ba syong basa ko Mizoram na po ba khasi welfare committee ka bade ka seng jong ki orang bah kilong mi kilong pa jong pardok parasnam jungi Mizoram berkunjung ru di khot juga KSU Vairengte unit apa Vairengte circle na po Mizoram. Kaya ka pelong ya ini ki arseng na po Mizoram ba kinwan ni kendu Chief Minister juga Meghalaya. Kalau hadin jong ke jeng Treshitom ke jeng Kerpat ke jeng Ut ke jeng Pi ka jela Mizoram ba kan itu no yaki da ka baka ai ki land settlement certificates yaki bapun tili kilong yin khasi pelapoi di pau tili la jan spa tili lagi lai sau tili ki shnong. Kadau ka ba ki khasi ki dawai ka land settlement certificate ka di nomor ba maki kimdei re kita ki pasupoi ai hangti hapo Mizoram. Nre giladon po Mizoram na du istem kan dai spa lai pau. Pat haswa ban khai jela Mizoram ko ban maki ki la song shnong hang ti jaka. Haswa ban khai ke India ru maki ki la song shnong ki ti jaka. Ke kamut ki la dei ki trai shnong ki trai ri tremulu ka tu jaka. Henry ka ba songsi kalong ba lang ba la Treshitom la bun snam berkunju wat nak ngin kalian ke isu Central Executive Council. Ngilayo banyak kendur wat revenue minister yang ke Mizoram. Nilai keren si pang kata land settlement certificate sam tadi kasih tadi land patas ikut islah jaka je kasih nomor kidan lagi jong jaka kidan ki beri kuai ki beri tepung dari kim yo par kata kecing itu ba katu kedai ke jaka ke joki ba kan long kan kenti ki ba but hadin ki joki tenre nak kalian ke Mizoram kalau pular nak kapor dari tak adu mentar empat yo kata ka ke balong konkret nah serta Mizoram kan ni kalau pelong ya kini perdo perasaan bijong iban wan pancing erap no napo jalan Meghalaya lembar tip ba jalan Meghalaya kadi shlong try jungi dikasih ban isngo tu i ba government ni kapan pet i perdo persam kombolong ki jela ki jupet i perdo persam jungi beron segui ki jela ini perdo persam jungi ru ingit scam ba sorkar Meghalaya kanya keren bat ka sorkar Mizoram akaban la ban isu ban ai no ingin gilan settlement certificate sia ki perdo persam ko ya When you can do here, check the stars sa pangasama. Kada yung ikuha kan kajingpan sa kan kurlong na namar kat kung kajingpan sa Mizoram sarkar ka kuha yung nalu siya kan sa pag ancestor. Ang ba yung pan niya kiparo kasi basatang ba ikuha kat kung karul ba ka government of Mizoram ka kuha yung ban ayong ikuha ki nalu siya kan sa pag ancestor kita ikuha ki panyo no ya kan kalian settlement certificate nang ba ikuha point sa political level nang ba i Bisa Chief Minister Kongres Rumah, panikren badi Chief Minister yang Government of Mizoram. Tentang hapo oseng jong yang khasi welfare committee ngi dona do kandai pau tam kilongjing ibru ki poedu latam sanspai Takoi village. Akawai kecnong. Tenang don suka wei snong kum site pum do ki wei. Da don ruki na Meghalaya ki wan tray tel pau sa hapo Mizoram. Kamdai tang mangi tray muluk ki khasi basa Mizoram ki don ru da pom Meghalaya ru wan tray sitai kam tam mak tel pau. Ki wan tray ka tam pau. Kay pagka insurance do Iya ba positive was no
ya kecing keren jong ulang dum mentah dengan ya positif dengan baik sekemar kalong kum dapat. CM wong ba se keren direct CM to CM level hak bay dia land settlement certificate kata ka diga assurance bu ai Pertimbang juga kan ni kaya. Keton baik kan apa nama dari don suwe dari kita try jelar rum mikir kita baik kita jing kam tam ki leki minority te hilate bi ka ton sapang kalen te kabul sapang kita ka jing orang keren itu kata te lese memblong terakhir marnya along minority plan dari keren ya apa isa ka ai kita ngala apa answer kita